uyazi ngoba labo ngene lo kophu kule bhube selingena kule bhube selingena lili fresh mali mnyango ukuphuma liphuma sele ukuthi abazokhepha ikade lo kophu ubani ukhipha ikade la ibosho lamaphoyisa amaphoyisa hayi lo kophu abadlali oye amaphoyisa lapha awadlali lapha yena nomthetho ke ushawa kakhulu Sun City awukho Sun City angithi isiphithiphithi uzosha kanjani ngoba manje babheka imali ngapha babheka ukudla kwethandwa namapapa yazibona ukudla isimokolo yokito nje ivuvayi so ake kubona ukuthi unakanini isikhathi sokushaya umthetho bekuqala kundiziwe nje yamini lo ufuna kuhlala amakeji kuhlale kuvaliwe yabona amabonda akufani low open ground makuvuliwe wonke umuntu wazi ukuhlangana yabona B-section yeza ngapha siyazula yabona uyabona ukuthi ala sengiyabhandita la noma yakuvela ukukhululeka ukuthi hayi yazi sengisejele ithi service kwebo sami ngiphume ngeke ngaphandle elokopter mangifika elokopter ufika ngathola ku sharp but nokugwajiseka bekaba khona yake abakhona because mangifika ngifikela B section cell number 1 isel labo cleaners sihlala bo cleaners kakhulu so sifikele lapho ke kuleyo cell leyo masifika kusha umthetho lapha nama 26 nama 28 yabona ama big 5 so yazi mawungena ejele bonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi yabona so that time mina nginastress ukuthi phela yabona ngiyashizila ngifuna ukuzoqeda isigwebo angakayenzi na 1 year esigwebeni yabona ne5 months angakayenzi ngiphume eSun City nge3 months sengilapha yana yabona nge4 months so hayi kube into zakhe lapho la ngihlala khona ngakabi netsuka kwamele ube netsuka uma ufika bakupha umbhede netsuka ukuthi ubeka into zakho ube nengidi so mina into yayiselini so mina into zambe zidlala phansi kombhede so zithathwa inyibhari ishawa umthetho 26 le awuthi tshontsha ugwayi wami bengisho ufaka ugwayi nabo BB sengiphe ne BB angithi yo hey kuthiwe mbejele yeziyakhala sengishaya iBB phela ukuthi at least ugwayi usheshe uphele my BB vele ubopha ufaze yabona izandla sesinjani la iBB le bhaki le tshontsha into zami lena ngilala phambi kwayo lapha and yasemozasi ithanda ubuhleve semzamo ngiyathula ngebhodi engaphandle engayenzela iswesheweshe but manje imfishane TV liqinile 26 itshontsha izinto enye outing nje nayi out esibonile ivula ama plastic wakho ngilanda ithi wena futhi sekungazongitshela wena ziphi yabona ngidala sengishayela umthetho ngithi ayithi ngemaphoyiseni angifika amaphoyiseni batshethe nasi isiboshwa sositshontsha ugwayi wami phansi bambiza bathi ngimbize hey isiboshwa sengiphike emaphoyiseni sithi hayi chief lo muntu umusha into uthengisa insawo ngeselini hey amaphoyisa ngishaya eDoggy Pill hey bangishaya amaphoyisa wena umusha uzothengisa insawo la hayi bangilalise phansi vubu engikhala yo kwabona sokhala ejele ngithi hey bangwelcome medium shit man yo ithulile ngibhekile la udleni into bengimkhuza lo muntu bathi leyo nsango bahambela ngithi ayikho insango ngithi ashuthi uyitshontshile ngoba seke bayangishaya ngithi ashuthi uyitshontshile le nsango basibele sele ngizokufikisela ukopho wena and futhi awugcwalo ungisa kubo baba ungisa kubaphuza i26 itshele ezinye lo ungisa kubo maphuza kangazi kahle hallo hey ngiyabona ayisekubhibhileke manje ayikushubele manje tshela hayi kuze enye iBig 5 and iwucleaners lapha ithi amnganami lo yadelela vele yabona so njengamanje ozolala la kulombhedo la phezulu uyabona suka lapha yana lethi into zakho ngizifake la elokharini yabona and ucleaners lapha yabona hayi ubuya vama mfethu hayi mina ngibuye emndeni so okay hayi le miyekele lo muntu lona mfethu man yabona hayi sharp hayi ngishizile nyana yabona ngicela ukufika boma 1 week 2 week ngithole number 1 ama 26 ngithi yabona la kwamele ngizijwayeze lo number 1 manje sengifuna ukugoqa ijeli manje ngithi sengizijele ukuthi hayi ngiyashizila manje ngibuye visit kwi Friday so lo number 1 ama 26 mude nje yasezimi hlaliza lapha eselini so ngiyabona njalo makeza abantu bamtatazelele yabona shuthi ngathi bakhipha ugwayi bamnikeza ini ngiye visit ngithenga ama 28 ngihambe ngiyomfuna uhlala ngale section ufike siyaphunjani ficela ukubona athi asho uthini hayi ngokuphethe labo gwayi mngani wami uyabona akawacelanga ngithi ngifuna imali ukuthi ngibe protected ejele man athi awuthama upromesel bani ngihlale so okay manje wayongaya ugwayi ngithi hayi mngani wami indaba manje yabona ngibonisa ibu out yabona ukubona la uhlupha umuntu athi okay ayibese sengiyamtshela ngithi hey mfethu
koni out esoso esel banibani ngihlala nayo le out ke ngithathela izinto sengiyapimpa ke manje ngimpimpa ku number 1 wabo manje koni out engithathela izinto so athi uyayazi ngithi ihlala namhlanje asiye afika mbuzo ewoshi njani yabona hayi bakhuluma le language yabo manje yabona yasemzini ngithi ngimuphi kwaye sekathi ngiyasemzini manje wabhayisisa semzini ayile ixolisa athi mamela kwamele uhlawule ufuna ungilethela iJeff yezolo yabona hayi lona amlethela iJeff yezolo angitshela mamela ke mfethu wena ke la sekusekhaya khululeka ke manje la medium C mawunenkinga uzala kimi yabona mfethu mase ngibuye visit njalo ngenza sho kwamele ngihlale ngiphethe 20 ngiye ngiyombona nge20 sekangifustana nami noma nganagwaye ngiyakuya yatatazela inikeza lo muntu ugwaye yabona sengiprotected sengiphethwe number 1 ama 26 ngoba bathi iPorsche iyakhuluma no angithi manje na bekasekabuthi ngidinga protection yabona bekasekabuthi lesho uthi idinga ngoba manje ngimtshele ngathi number 26 labo lingibhayisile lathatha into zami so njengoba sengimnikeza lento le kahle sengifuna angimtsheli ngomlomo ukuthi ngidinga protection but nawe uyayifunda yabona nami sengilungu ngiyabona ngiphila neshoshovu la ngiyabona ukuthi inombolo ihamba kanjani lo ngiyayifunda but angifuni kuyishaya because iyabhayisisana yabona ngicela ngiba sekiba mnandi ke hayi nemnini ngibese ngithenga ifone manje yabona ngiyazi ukuthi ngiprotected because sengayiphatha awuyiphatha ifone moyimphatha ejele bakuthathela kahle yabona and awuyiphathe emini yabona mina bese ngibamba emini hayi so khona zama 26 sifuna ukungithatha bangigwaza nokungigwaza la ngichumenji bafuna ukungithatha ifone ngithathe ngifake lana kimi hayi uliwe but sengiyajima manje nami sengicala ukudelela ngobathi mangifika lapha ngathola kunensimbi bengingaka ngibeast sengiyacala ke ngithi okay la ukuthi usurvive la kwamele ujime ukwazi kuba right nentamo seyishintshile manje sengaka hayi senginosema kusafuna ukuzwa nomuntu oshaya umthetho manje sengingenelele manje esigwebeni senginabo ma 1 year 3 months bayangisafuna ukuzwa ukuthi uyi28 26 sengiyadelela hayi angifika ngadelela mngani wami so manje ukuthi uzokwazi isuka kanjani isuka bafuna ukungithathela ifone manje ngithathela lezi ngathi zibhema inyawo penyana bona ama 26 la ngeke ngibahime one ngimpreselele bayi2 yokwana ngigwaza emuva abaleke lo bathi hey lo muntu unamandla ngilanda ibhoza we labantu sebafuna ukungithathela ifone uyabazi ngiye ngibakhomba hey bafethu hayi sorry saxolisa mfethu kwamele bazohlawula amele nihlawuleni bafethu nayazi le ndoda nini lapha sengithole zasemzini wena manje sengijwayele sikhona zasemndeni izola sihlala kuphi yabona abo Clever abo Blondi yabo Ntsonto yabona abo Yaya abo Sibu yabona sekumnandi nje ukuthi hayi ngiyazi but manje angifuni ukuphila nabo sengiyazijimela mina angivuke ekseni ngejimini kukinsimbi mhlawumbe ngijima uma 2 hours nyana ngibuye ngigijima sengimnandi so ngithe mangilungu ngihlala echoir cell ngcina sengihlala echoir cell la kunabo jubjub khona so lapha baculisana why ayi ngiphume ngiyohlala edissection bese sikhona light la ulight yabe ngihlala yamazi ulight bengihlala nayo ulight umbuze ka ulight la White City bengihlala nayo ulight nobongane emtshali bengihlala naye besimbiza umalume Lloyd Stout malume Lloyd hey mhlake bathi uhlala kathula hayi uzozwa ngabantu udalo bekangadlali ngaphandle uyazi masilapha asifuna ukwazi ukuthi bathi boyenzani ushaya ibhuthal mela ngaphandle wenzani hayi nathi umqondo wethu yazihlayele sonke siboshiwe lana umuntu uneticket lakhe yabona because khona laba bazokutshela ukuthi kwamele uthuka ukuthi untangabe kanzi izinto ezingaka wenzani hey kutshela kahle because ngeke ngaxabana nomunye uthuso hayi nayo Clever la ngaphandle basengizwa manje ukuthi hey sikebenge school kabi bengihlala naye eselini esel number 4 ku cleaners so siyaxabana ngikhuluma ngibanga umsindo ngithi hayi awungithulisi mina ejele bafo la ngiyashiza nayo yashizile yabona so ngibe nokuthi njengamagama ngithi ayazi abanye abantu ababoshwela i-stand cake banokudelela hayi angishaya ecard lakhe ka 20 life sentence wena uthi ubani wenza sibona ke ecard lakhe angilivule ngiyabotela lo muntu unamamethe unanani uthi yo hello umuntu kanti but manje akumelanga uphinde ubuyisele ufaka umsile emuva yabona bese ngichwensa mina bazokutshela abo Lloyd bengihlale ngikhuzwe njalo mina bese ngidelela ke sengithathele ngiqondo yami ngithi ngijwayela iplaza ngapha sengiyajima manje angifuni ukutshelwa hey mawuthi ngithi uthini ngaka la thami ngithi uthini awungitshele into ngitshela yona naseselini nje nginokwenza nje izithele nje njengomfazi kwaba lento ukuthi hayazini
Matweni labantu abashaya umthetho bayadelela kahle ngaphandle singabadubula abavutha umlilo. Elathi ambakhona sele akekho nozokhuluma. Akekho nozokhuluma. So khona yena naye umbambo naye sike saxabana naye. Hey kaphushwa. So la udlena beku cell cleaner naye. Hey bengihlale ngilwa naba cell cleaner mina. Sithi angifuni ukucooperate for umthetho wesel. La naye nje bebehlale bakhuluma nginevoice loud ke mina. Ebusuku mase kulela abantu ngaboma 11 mase kucinyiwe khulumela phansi. So mina ivoice yami inkulu, uyabona? Mfethu wangumsindo ngifuna ukukhulumela phansi. Ngithi angikwazi ukukhulumela phansi mina. Uyabona? And vele ukwangigwajisa lona wathi uye okwathumela ama 26 qala and uyi26. So njengoba manje sengimqinela sekane date ukuya ngaphandle. Uyazi uma une date awusalwe nesiboshwa. Ngoba awuthi bazothatha idate yakho. Uyabo ukuthi awona usalwa wayeko report ekseni hayi. Angimqinela umbambo. Na manje sizowaphuma ngathi thi ngimbona akafuni ukuhlangana nami akazi. Ngathi kuyawona uyatakwa wena ngiboshiwe la ngikhuluma ngefoni ufuna ngenzeni? Ayinawo nefoni yakho. Nifuna ukungipimpa tshela namaphosi namafoni sonke lana. Hayi bosha phela zikhuluma yazi swayibona abathi ibosha libheke itikiti la. Ungathola nomuntu bathula ungakwazi umuntu eselina ke umuntu ozophakama. Iboshwa zicala phansi zisigubezele kakhulu. Yeah, tshela ufa manje umuntu akunqume ekseni yanikeza amaphoyisa umese ukuthi hayi nawu bekangenza 1 2 3. Dangerous itshele ngalendlela leni ukuthi banenhliziyo ezimbi iboshwa bafakela namazipho ukuthi uhlanye umuntu unekwali ukuthi unevisit uphuma kaningi uyovisit uyabona ezinjalo nje hayi nje hayi le ndawo ngiyifisa nokuyifisa mngani wami selini lami khona umuntu uthamela border lapha baligwazile and uze wazokhishwa ekseni because bazokusho ukuthi isikhiya sePitori yazazi le ikandali zabo uyabona bathi ijeli livulwa mangaba abantu bayagwazana kaMampela yalapho liyavulwa kaMampela bhala ukuthi nangomuntu ushonile la amaphoyisa utshela laba bathi hayi sizofona ekseni nilele nesidumbu la ubusuku bonke bekubo 8 isikhathi so bekahleli isoka nomuntu umgwazela emuva so sithi lo muntu uhleli uyabona ulala phambi kwasemnyango sithi lo muntu uhleli lona yabona and besithanda ukujoka naye bekumadalanyana so naye bekanobume bekayimpimpi kakhulu kanti lo muntu bamfakela bamgwazela bamfaka intshumenji la yabona lapha namane lo muntu lona hey timer lo muntu uthulile yini walala kanje yabona kajoka abathi lo muntu uthulile akaphefumuli kanti ubholile because lo muntu akathulile kashawa ama window chief yala wayabathi yasaba isidumbu sila and kuyapoka ke kule ndawo yeah because abantu abaningi babholele ejele yabona ngabalandi imphefumulo le ndawo le kanti nje mawuzuza ucindezeleka ngathi kunento yabona so mina bese ngilala ngeBhayibheli laphansi kwamcamelo ngithi hey yashuba kancane ubanjwa inahmiro yazi inahmiro uzuqindezeleka ngathi kunomuntu ozayo but la khona bese ngena isonto khona lapha ejele ikuyamemeza lento because bese idlalela kimi so ngicina sengena isonto lapha ejele iPostoli so ifuthe sengesontweni so 1 years akimi ngiyayizwa mayikhubula ngilala mina umbhedo waphansi ngilele kuwo kancane because bengihlale ngixoshwe emaselini ngiyadelela angilandela ama rules wesel so nje kancane batshela amaphela umuntu asamfuni makaphuma hayi ya ngebhombu ngiyekwenise hey ngize ngatola ngilongilala phezulu angiwazi taste yaphansi umbhedo ukuthi usivalele kahle ukhulume ngefoni hayi mina ngihlale ngisemoyeni wena because ngiyaxoshwa ikuphi difference between banka yangaphansi nephezulu ngema phansi ukwazi ukuzivala ngumdiyadiya usikomore kahle wenza iphone sex yabona futhi nje mawulapho ukwazi ukuzenza into phezulu uzwenza kanjani isandla so ukuthi uyadlula uyabo uthi lo shaya indlwabe lona because besiphila ngayo lapha nangephone sex yimpilo esejele so mawulala phansi nami sengihalela because nami sengihalela ukuthi ngifuna ukushaya sekumele ngibalekele shower manje ngiyozenza yabona hey nini abanye bathe sibona ngathi kunamafinyele hey kanti denzani hayi indoda engayishayi le yadomfethu mina ngishayile indlwabe lapha kodwa benginesithobe semedia yami lapha yana enye out isitshontshe bengisifake lapha phambi kombhedo wami so isithombe mana ngisasibona isithombe sikalerato ukuthi sikuphi nini hayi lenye ngitshele ukuthi uandile phela sekayajola ujola nobani unensize enhle kanjani kanti basho insize yami njalo usikomoka ngayo yabona ubani nini siyaxabana dawo imedia kungidlile wena hayi angicabanga ukuthi ukhuluma ngesithombe ngithi yabona mawulapha uphenduka umntwana omncane lapha
ngithi uyidlila insize yami athi ngishaya fucked up ngithi uyahlanya insize yami ngaphandle lothi hayi phela isithombe sukuyo ngithi hayi ndoda ngiyovula ilokhari yakhe makithi nazi isithombe usibeke la athi noma ungasithatha ngimshaye kaningi ingqondo iphenduka umntana omncane but yalahleka ingqondo masolapha because so udenga njengengcusa encane uyabona so udenga njengengcusa encane mina sengilapha yana iolady lishonile ke ngisejele ithama lamdala lashona sekuniswemba ivisit manje ngapha nami ngithenga amanye ama-dreads esinye isiboshwa ngawafaka la kimi hey mfethu sengifaka ama-dreads lapha ejele manje hey mfethu khona ama-out lapha kuyathunga kwenza yonke into so lena sengifaka ama-dreads hey mfethu manje ngibona ukuthi into zami zingasahambi kahle manje ufonela ama-sister for ivisit bathi yawubushiswa ngayithi angisenansipho yokugeza angisena vaseline ngisho ukuthi nje sengigeza ngento zasejele yabona sengiphila ngokuyophaka lapha yana hey mfethu ayingihuzuke so lo nkulunkulu esingamthandaza emkhulu ngithi one day ngilele ngiphupha itime lami ngithi ayibongane ngikuphi inhlanhla zakho engizibuze kuseni lo muntu ngiphi inhlanhla ngisejele kanjani manje lephupho lengiwarisha lo muntu ngisejele but uthi ngiphi inhlanhla zami so mina lapha ngine Blackberry benginefone yazi Blackberry besebenzisa iBIS kwi 59 rand shothi mafaka 50 rand ukwazi uWhatsApp the whole month yabona enye out lapha yana seyashona ishonela lapha ejele nayo ngizwile ithi mfethu awushuthi isithombe uthumelele umuntu wami lapha yabona ngithi mina ngine WhatsApp phela ayi ngishuthi isithombe hakhe ayanginikeza inamba umuntu wakhe ngimthumelele after about 15 minutes again umessage kule ntombazana umuntu walomuntu emfethu uwe la isithombeni andazi masilapha siba handsome it's a gym phela yasahlangana notshwala ayi ngivuke phezulu kombhede ngiyopayisa phela ngifuna isibosha singikwazi sithi ngikhuluma nomuntu waso bafo bona umessage nangumuntu wakho sekanga WhatsApp manje ukuthi yimi lo sesithomeni alene shango cocico afone manje wayesofonela lesiboshwa manje yini uyangihlanyiza lo muntu athi hayi umngani wami lana esayidini uyothi ufuna lo muntu loyo yabona umngani wakho okhathi ngimtshela hayi bafo imedia mithi hayi umngani wakho ugcwala wena yabona manje umngani wami WhatsApp ngithi ihama ka WhatsApp hayi yabona angakazi mina ngijole ejele phela yabona hi how are you sharp uwe lo la ya ngicela ungithumele ithombe ayingizithumele wow hey handsome hey thank you hey plaza mama sengimnikezele ithombe engisile ngama vest hayi mfethu kanti ukupopa kwami kanti ithama lambele lethi inhlanhla lapho abo sesikama ngithi abaseze ejele angisena visit nabo ma 1 year ngisatholi visit sangimpunga ejele mfethu hayi lo choko lona mamela ngiyeza Saturday ngizokubona kunenkinga ngithi akunankinga kanti lo cheko uyazi ukuthi lo makahlalazeli out yakhe uyazi ukuthi uthenga into zokugeza nani lo cheko athi ugeza ngani hey angaze ngigeze ngeNivea sengithi hey geza ngeNivea mama athi iNivea la ngithi ya Nivea ngicobisa yona ngigeza ngeNivea ethi phela sihlale sizwa labo ujubjubu mabakhuluma sesikopile ukuthi babiza into eziphezulu yazi mawuzibosha kwamele uziphakamisa ya ngithi angigeza ngeNivea athi okay mamela ke ngine budget mina uthe ne budget for izinto but i-budget yokudla une 800 rand i-right 800 for into zokudla ngilambile uzothi ngithi hayi right isithandwa sami right sesiyajola ke manje sikhuluma njalo ngifakele airtime esekumnandi Saturday vele umntwana eza ngibize uzungithengela insipho more than boma 10 insipho into zokugcobisa ama-roll on Nivea ngithengele nama-perfume lapho hey sengizocala ngizoba umuntu ke manje ngizibeka lapha yabona bhala i-plastic Nivea ngithi hayi sengiyi-last number ke manje uzofuna ini hey ngoba vele ungithole ngilambile ama-noodles sayi-10 esekayabhala phela ungithengela ngani noodles more fight ngibiza izinto ngithi hayi yabona namhlanje bayongibona ke mangingena ngale sectionini hayi ngibize mntwana azithenga athi hayi ngokuthandile kwamampela ndoda hayi wena owami wena uphuma nini so yazi kwamele uqamba amanga mafuna ukuthi angambi yabona ngithi hayi ngiyaphuma next year ngiyaphuma lathamba boJune next year February ngizobe ngasiyazi hayi isikhathi esincane hayi umntwana angikhuthalela maye makaloku eza 2 times ayibona ngishaya ikwatira lasejele yabona iteke ugcoka size bani phela ke bese bangilahlile ifamily ngishaya size 10 athi mamela ke kusasa Monday ngizobe ngise Total Sport ngizokushutela amateke ukhethe
angishutela intombazana ngikhethe elinye Max yabona MS Spec 130 le smart nje athi alibiza 2.4 ngithi ali right lavi li right hey yenza first lag next week angilethela iteki hey angitshintshe lo mntwana and ngiphume nginabo ma 11,000 inqalo yomntwana because bekaza mayisathi ngiphethe 1.5 ngithi kuye mamela ngicela ungibhalisele 1,000 because ngiyamshasha ngithi mawubhalisa imali bathengisa izinto cheap so mabathenge nina manithenga lapha banidukisela ngoba bayazi ngabantu bangaphanda athi okay ngithi angicela ungithengele nje into ze 500,000 uyibhalise ngale angilethele islip 1,000 hey sengine 3,000 ngaphuma ngiphethe 11,000 lapho ke ngise dissection hey mfethu hey leyo kaNgcobo hey lo baba mangambona ngaphandle ngambulala uzongixolela uNkulunkulu lo baba loyo uNgcobo idiya ngale akusile dissection le mongena yabona dissection la kushaya khona umthetho ke kaSathane yamamela ikhanda manje liyahlephuka indlebe iyahlephuka kulapho edissection bese ngihlala khona so mangihlala lapha edissection bengiphumile bengihlala nabo jubjub so bacula njalo ubusuku bonke akona ukulala dothi yabona do amifa ta ngeke ngihlale ngizobhantita mina ukuthi uyohlalela labo dothi la so family hayi ngihamba so mangina 2 days ngidlela seli 3 days esibu wasekasi wasemndeni uhlala uyabonala kumbhedo ngale so ngitsafika nami ngilala phezulu yabona esibu angika inkawuza lapha hayi makasa faka yanginangikawuza yabona ale thama lita bengilongaluya yabona ngiyalibuza yebo baba umzulu ugcabile yebo baba kunjani ubulisana nje mangehla flazi bengayehleli ngale bengimhloniphe yabona ngiyehla straight empedeni wami ukuthi yabona ashuthi angifuni mistake ngiyaze ejele ukuthi noma ngidla ngidlela kahle ukuthi ngamthinteli yabona ngilala phezulu nala phansi but lapho sengijimile ngoba ngisho bese ngijima ke ngikuthela so le time lithe mfethu awehle lapho yabona ukhuluma ngeattitude yabona le time leli mfethu awehle lapho ayi ngiyehla mfethu vula lo car ngivule na ugwayi kunama 22 ngithatha ugwayi yathatha ugwayi ubhema ufuna ugwayi wehla uthathe hayi nami ngitha nazo kazi imhlophe manje kumnandi ngisho ngenhliziyo kumnandi mos labantu bathe ejele into esiboshwa nangu mos uthama ungipha nje ugwayi hayi ngiyabonga timer uphuma lapha ngaphandle ayithama ngibuye emndeni sengihlele lapha phansi uyabona la phambi kwakhe hayi okay sharp time hayi kunankinga ungayikolala hayi ngikhuphuke lapha na sengifuna ugwayi sengiyayehla futhi sengiyathi uthe ungiphila license ukuthi ngizithathele ugwayi hayi 2 days ngicede le 20 okuqala yabo ngicede le 20 okuqala following day sengivula le enye manje ngithe mangiceda le thama besuku iFriday mfethu awehle lapha awehle ngikhulume nawe hey ngiyabona umuntu bese akakhuluma wes manje sekayibhubesi lo muntu awehle lapho ngikhulume nawe ngithi ya short time athi akungitshele la uNgcobo baba khona mawungayetshwaleni ufika uyithengela ubhi intombazana mawusufuna ukuhamba nawe besincaba ungayenzani ngithi hayi thama ngayithatha ngekani ade he nala ejele kunjalo ke ngithi kunjalo nala ejele kanjani time angi-understand thama wathi nala ejele kunjalo ade nala ejele but ngiyabona wena mfethu ngathi uhlakaniphile ungaba ngumsindo yabo uhlakaniphile ngithi ya ayisengiyambona lokuthi uyapi uyabona but ngisafuna ukumuzwa straight angakafuni ukumrasha ukuthi uthini lo baba lo kahle kahle mfethu mina ngizokuphatha kahle ngizokuyenzela yonke into angakafuni ukumphendula ngithi ya ngimamele time ngizokuphatha kahle mfethu yonke into oyifuna uzoyithola la kimi mina yabona ngizibhemela ugwayi nje banginikeza abantu lazi mina yazi ngishaya umthetho banginikeza abantu ngithi yathama kahle kahle thama ngicela ukuza ukuthi kahle kahle uthini yabona lento seyangishisa manje phela ukuthi ngiyamuzwa lo muntu lona seyangishashaya manje yabona kahle kahle thama uqonda ukuthini mfethu njengoba ngikutshela mina ngifuna ube umuntu wami ngifuna ngathi hey ngamemeza mfethu hey ngathi uthini ngathi siba ukuthi useletha kulumela phansi ngathi hey nawu lo baba uyangidakela lo ngifuna indunu lo hey lo baba uthini ibosha sathi nawu lo baba lo zongifuna indunu ungithatha kanjani baba usiba yasemzini keza lo baba hayi mfethu kulumela phansi baba thina sibeze kimi mfethu amana uba ngumsindo manje enabo bayayidla phela indunu so mina sengiyajumpisa ukuthi hey sengifuna indunu mina icabanga mfethu indoda engake eganga ngaphandle umuntu ufuna ukuzongihemela la emuva uyanderstand into ezinjalo usibe yena semziseka la phambi kwami ngithi letha mana lingifuna indunu mfethu ngathatha ugwayi lwalo ngaphe but yabona ukuthi ubhemi into uze ngabantu bathi
ngithi ayazi Saturday ngevisit ngizozithenga abogwaye bakhe sakubanga umsindo phela manje shutho ngumsaka mamele sengikhipha ipika ngiplakile hey ngizothenga ugwaye lo baba lona ungithatha kanjani ngihima belungu ngaphandle ufuna ukungidavaza indunu lana hey indaba egaga ucleaner sangibiza number 1 ama28 bekuNkulunkulu hendoda mani mamele nawo akubanga umsindo wayengezanga ukukhuluma nathi kahle ngithi hey nani nizongitshela into ongitshela yona lo muntu ungifuna indunu uzongitshela into ongitshela yona ngikhulumele phansi yini ngifana nomfazi mina hayi mfethu wena yeke ukubanga umsindo kusejeli lana hey lesiboshwa sokugwaza wena ngithi hey amana ngigwaza man hawu kusukela nini manje mina ngizodlala nenye indoda hayibo lo muntu uyangihlolela lona hayi ngithi nakhona okay usiba yasemzini yabona usiba lento angayithandi yabona angayithanda usiba yasemzini hayi mfethu acelele awuthelele lapha phezulu kwakhe yabona acelele awuthelele lapha phezulu kwakhe usiba uthi mfethu ngicela ulala lapha yana ngicela semzini izelana asho ukuthi nosiba angayithanda ukuthi letha ama senifuna ungishamatanyula manje hey hayi lena vele ithatha ispoil shuthi iyathenga ucela nje kuphela shuthi sekayigayi ichokonyana ukuthi hamba ulala lapha ngoba lo ngeke sisolala kanjani manje sesilwile athi sponge ngeke singamxoxele ngeke sabagcwela amawuta asemndini khona bosikhalo bezizinja bezikeza amajirani bosikhalo naye yazi asemndini sesifuna ukuzwa zonke ngiyabatshela kayi lo muntu sangixoxa ngalo le tama wena msuka nini wakhuluma ngegama lami yesu ngida futhi sekho wena ngikhuluma ngegama lakho uzoyenzani taki wena ucathi mina ngithengisa ngendunu la ejele uyangidakelwa hayi bafethu nikhuze lo muntu yabona nje sakakhulumisa ukuthi kuphela amahloni nikhuze lo muntu akakhuluma ngegama lami ngathi la ngisazokhuluma ngegama lakho ngikhuluma ngawo mawutoni ngifuna indunu ngitshela labantu obubona bangirawunde so wena ungifuna indunu wena hey mfethu kayahamba ubona ukwatile lo mfana lo akabaza abantu lona thi lo muntu lona ayibaxoxa kenzakalani ntele baba lona ungifuna indunu bafethu hey mina ngithatha ugwaye ka mahasafa ungayenzi kusejele lana yabona lesibosho uyakhuluma into uyakhuluma uyawusiba ungaphinde mngana manganagwaye ukuyekela kwami ugwaye ke ladike yo ngawuyekela njengoba sengiqala sengiphuma hayi ngawuyekela kade hayi hey base bangidavaze mfethu ngenxa yogwaye mfethu hey athi hayi ngisawufuna ugwaye abe sengiyawuyekela ugwaye but manje lona sashayisana yabona ucleaner ngaphandle yabona sesibhekana ngamayama yabuthi hayi akusekho mnandi so eseleni mangabe enhlangana akusekho mnandi manje so ngivele ngiye emaphoyiseni emofisini hayi ngibatshela ngithi ngicela ukushintsha isection hayi ngcono ngibuyele kubo jubjub mana elakathi kunenkinga ngapha yena kuyagwazana njalo kuhlale kunesibosho esikapha ikhanda hayi ngihambe ngitshela amaphoyisa ngithi and le section besihlala kuyamaZulu kuphela yabona ngathi lamaphoyisa bewatshelene makwabe Suthu kuba lapha yabona makungamashangane yabona so lana nje le section engihlala kuyo section yamaZulu because bayahlanya ibosho ezilapha ibosho eningi ezidelelayo ezigwazanayo zifakwa lapho kuleyo section lo baba nayi 26 futhi angazi wenza ne life sentence ngabe ufuna ukungibhebha induni ngisho ukuthi ngumfazi ngoba akasaphume hayi ama 28 mfethu into yabo akusiyo lento leyo abona ama 26 yibo kakhulu abantu abathanda ibuno oh yeah yeah ama 28 seke sokuyenza nje kuphela ngibona abaphila ngegazi yabona ama 28 aphila ngegazi ejeli ene nokuthi kwamela khayezwe yabona kuthelakana neyabona ama 26 yiwo abantu kahle kahle abantu ngoba bengibona lapha yibo abantu bendunu bayasukela ama 28 ama 28 yiwo athanda ububhoza so manje amabhoza because bangaphandle bayagwazana ama 27 avalelwe yabona this why 27 maliphumile bayazi ukuthi hayi uzobatshe bathi sekhona uphumile bani mhlambe bamshayisa ngomoya bayatshelana bathi liphumile 27 lengaphandle hey bafetha wonke amadoda eposini yabona because maliphuma lona liyagwaza bese lovalelwe liyazi liphile ekhulu kuthu maliphumile iChristmas alidlala i27 hayi mina bengiselokho bakhona ama 27 bengazi abo lo akwazi umuntu omnqampula amathumbu bekakhona 27 bekahlala ekhulu kuthu bakhona ama 20 asesekhona ama 27 leswabona nangaphandle kakhulu boma iCape kuphi yabona abahlala baphawunza ama 27 uzamakhalade hey yo manje yabona legqwala ledo yabona baphakamisa u7 yibo laba abadlali nala ngaphandle musakhona ya njengabo ma Cape sona ma Durban bathanda umthetho bala ngaphandle yabona
kanti umthetho ushawa la ngaphandle especially wabona bomadebeni kushawa umthetho kukhulunywa nenombolo is-26 awungiphi ikantini zisha ngani fethu eziphi yabo bayifunda la ngaphandle umthetho bangena ejele ukuthi babe sebazi because njengabo USville kuyanyiwa kulama jele angale deswabona abantu abaseboma Natal kakhulu bathanda bazobhantita ngapha because la kumnandi kasesh yabona namanje njengabo maphozi uyabona ukuthi kunyiwa kanjani abo John Moore bagwazana bayenzani manje umuntu makafika mayokuthiwa this is my wife bathi if angafuna I kill him if angafuna yabona into ezinjalo njengabo Westville nami ngiyayisaba kwamina ngoba bengizwe iboshwa zanga zokutsho ukuthi ayakudlalwa ekhaya uyabona indoda manje igwazwa manje so thina abantu abaningi esidlana so sipantite ema-crash because labo ukuclever kakhulu noma bashaya umthetho abantu but bayatatazela baningi sibona umuntu makaqeda ukushaya umthetho bathi akuyokapa loya muntu umbona zakabhayiza uzumoke lo uzokugwaza hayi sekhala impempe amaphoyisa amshaya angakagwazi nokugwaza because uyadidizela endoda uthini uyi-26 okay so sibamsayine bamgqobhoze bamenze yonke into sasekuseni bathi hayi ukuphume ke ushaya umuntu owani ikhanda uzombona bekubamlandela abayimuva ukuthi uthukile naye ukuthi hey because bayamtshela ukuthi bamtshela umthetho ukuthi hayi ndoda phela mawuceda ukugwaza umhlalo ukuthi amaphoyisa azokushaya kenze ukuthi ungaphuka inyawo ungayenza neswabona abantu abaningi bayachuka ejele because amaphoyisa azokushaya edonki ukugwaza umuntu because omunye umuntu ugwaza ngani sekabulala umuntu yabona sigwebo sakho sesikhuphukile uyabona ukuthi nje uphila impilo nje erafu uzikhethelana waye ungazibhantiteli uhlukane nomthetho because ufuna iprotection uyabona ukuthi uyophila kabuhlungu ungene nge5 years soyophuma una 25 years ejele because okwazi umuntu wayenza ini nayigwebo zakho zokuziyakhula laba belokubakenzisa ukuthi okay mawuzosayinile kena kula khona that's why thina siphume sasinda singazange sidavaza uyibona because azange sishaya umthetho because mawuzoshaya umthetho siyabaza abangani bethi baningi niyazi ngiyanitshela niyazi abaningi benu bomazola mndeni abawuclever banishayile indunu fucked up because nithanda izinto maningena ejele nifuna ukuthi nithola ugwayi nithola ukudla mahala ayikho yonke into bafethi yasebenzela you understand so la ngile ishabo clever abaningi yeah nangithi uyahloko shaya umuntu shuthi bamfazi wala 26 ke anima indoda sibonisa isoja liyaphuma leyo dubula ngithi so njengamanje ke wena soshaya umthetho bakunikezile useseyistone yathi uyabona useseyiconstable ndoda usibonisa ukuthi la 26 unamandla angakanani kena bamba ke nayo ke izwezo nayo into amboshaya umuntu ikhanda nayo ngidi amboshaya umuntu ikhanda bayaphuma ke mhlawumbe uma6 or bayi26 bayacover up yabo bafuna ukubona ke phela kwamele ba witness bayotshela iboss ukuthi hayi le ndoda ayinsizwa ke lena bayile bakunikeza isikhundla mhlawumbe we yabona washaya umuntu banesikhundla uqeda ukungena uyakhuphuka semtime uthi awuseseyistone yathi sihlombe so yini uyabona hayi ndoda ibhayizi lapha ukuthi hayi uzubona wena wenzani wena hayi yena ngumuntu sebabonile makabuyele emuva bamthetho abona uhlulekile so umama wala 26 wathi umama number 1 kumele akuthatha kisemakhulu ukuthi ayicela umngane wakhe ekhulu azidlela indunu wena so umama wase20 so umama wase28 maningi abadoda abaningi mina ngimangala umfana omncane athi uyi28 into zabantu abadala zakuqala angeke umfana ona 26 27 so yi28 kanjani shothi umntwana wase28 wena kubona sibona abo baba abadala ukuthi mina ngina 15 years ngina 25 years ngila ejele hayi 28 lelo uyabona wena uqeda ukugwetshwa manje nini yini so fa ku28 la ahlalazi ukuthi umama wase28 bakuyenza lamaphaca bakushaya ngethawula so bona soshaya ngamathawula so la ikwatira seyikhathiwe la ukuthi sekuyisendlisi kodwa sokumama wase28 lona uyababona lapha emakhulu ukuthi bafolile bayokubame ngale abo clever wazi ukuthi ushaya isibhamu la ngaphandle but manje ufika wazifaka bakumshasha bathi awuzobracketheka mawu28 uphatha ifone uba ibhoza lana umuntu angena ashaya umthetho azizokhala zakujikele ya because waqala wabayifaka nje la egazini baqala bayicophoza hayi utshela u28 ambogwaza umuntu and uyazi 28 alishaye ngeke ngithi kwamele kuhlale banamamesi wabo banamazwezwe ambogwaza isibosho si1 sibona ukuthi naye kamampela ke hayi badla laba ama28 ahlala phethe amazwezwe lesifaya bazenzela amumese makakhona usebenza ekitchen uyokhipha imesi uza bathi kulahle kumesi usashwa ijeli lonke kanti ugujule ngaphandle yabona mele nje kuhlale kunesikhali 28
Yabona so nje impilo nje engekho sharp nje uphila ububhari kahle awusaphila impilo yakho abangala amasomeni yasemzini yakho yabona yabona sokumfazi umuntu akusesendoda ngaphandle uyazi ukuthi lo uyichika happy lo ukudubula uvutha umlilo hayi lapha ya uyacwayiza umfana yabo ukuthi sekafuna ngathi ayongishaye lapho ndoda lento mawade kushayisa itimela mhlambe kona we28 okwagwazi 26 ugwazi 26 kuphi eKrugerstop uyabona bamshaya ngedrafa ngidiswa bathi incwadi yahamba ejele indaba zifika fast ususwa le Krugerstop wena mawufika la lo kopse sekuyaziwa ukuthi umuntu osogwazi 26 le so laba kumele babuyisa igazi labo uyabona wafika wena uyi28 usuka le ugwazi 26 le la kuzonyiwa mawufika lana mawufika lana manje kwamele ugwazwe or sekugwazwa namanje nama 28 angeke azakuyekela uyabona sekukhulu ama 26 nama 28 manje ejele because kufika 28 la seKrugerstop ligwazi 26 le why ngapheleli le seyizolwa la ilokop manje umuntu osawufetha kakhona futhi seka ziphume hey sekuyaliwa ama 26 nama 30 thina kwamele sihlale sisemaselini manje or uma ngabe ijele livuliwe sesime emabondeni so uyabona kumele ubonakala ukuthi ubhala kancane u11 umalala evemva yabona so mengebonda so bayazi ukuthi alaba bengebonda so straight hayi abubhala kancane laba silwi nabo bafuna laba abandizayo laba abeyipoti yabona ama 26 kunyiwe kujele kukhalisa erini hey kumele kuvalwe ibosho amaphoyisa kumele kulethwe ST manje amaphoyisa la kazivalile aphethe le iviko lezi selini wonke umuntu eselini hayi sekuntswembu but into engichazayo awukwazi kula nomunye umuntu ngithi umthetho weseli unemthetho ningaxabana ngeke nilwe selini hayi selini angeke nilwe ithini imithetho yasemaseleni akulu uyakhishwa ushawa ngebhomu so nawe uzacabanga kudala uhlala lana because uzolwa ke ne28 hayi kumele uphume nawe kumele umele abobhuku bakho ngaphandle nolwa ngaphandle impiyenu icala la eselini noyiceda ngaphandle hayi ngizokuthola ngaphandle hayi sharp ngapha sotshela abangani bakho nangu uzela ngozwithe lona hey 1 2 3 hayi akagcwali lona hayi azishayisana hayi iphumile inamba nami mele bayitshela number 1 amela kwazwe mawuphumile abazokuthola ngaphandle ene bazokuyenzela umravazo